چند روزه که میانماین که هولاتی خاطر خوش سال 2018 بخوازن و پیشوازی لسالکانی بکن. هولاتی پیوینه که سال دهاتی جواز بتنو او نخوشین و سال دا برین سر دوباره نبن. مباراه كودي باشتر ان شاء الله با صالت بورين همي شربين واكيد بيجي حصارك شلاي بغداد جيك بين ان شاء الله تشتبك تفاهمات شي بين نافينا مودنا بين حكمه بغداد ان شاء الله دي باشتر بتن ان شاء الله دي يعني ما متبين دي في اخبار دي في صامت تقول تبن كودي باشتر بتن سال 2018 راستی که قیران و نخوشی و به راتبیت ذهبی بس از بینم چیتر بیش سال 2017 دماهی که سال 2018 يعني بشك أثبين وجهورين تكافني يعني وقت قيران حجكو بش بشر راد بتن هي في أميد ما أول سال 2019 أف شو تنامينت أفكار نامينتون موجود خلق بإندانه وغاز زيادة بت بو خلق ما چونكو خلق بيتي وان تشتانه وموجية وكارية وشورية وبيشكفتنية هي دارم سال 2019 سال خوشي بسر مده بت بارك سال 2018 از بيجم نخوشترين سالي سر من دابوري شهيد وشر داعش وحمي فان قيران و موچه موظفه و گلگ نخواهش بید هیوی دارن سال 2019 خوش بتن بس از هیوی مزبار ناگم خوش بس هیوی دارم خوش بتن هولاتیت خازن سال 2019 لان سیاسی بتر خلچار سرکنا کشن هولاتیام که نخودانو کابینه که حکومت هرما کردستان یا پیس بیت ادام از راندن که کار وی سرکی خوشگذرانی هولاتیام بتن. والله بينقوف دي نوفتني إن شاء الله بفيت بينقوف دي نوفتني جي نوف أحزاب السياسي دا وأحزاب دا صارت دار وكي بارتي وكي يكتي إن شاء الله دي خوشتر بجي مفهومي ده هي بحكم يوي كيستا حكومتي تعزد عدم مزرد أوي كده بيستين هواية شي زور هي إن شاء الله لا تشاورواني خلقابت راستي سالك قالك پر زحمت بيو خلق ما خلقك واكيد بيجن قالك ايشاش قالك نوعية تشتيل كردستان وجدار و كردستان ريدان خلقي ما ايشا بالفيت الفيري وهندي وفاتر اجفيت ام بهيفينا بن ام نبيجن اف صالات شوي نخواش بي صالات دي خراب تر بن نخير في تجارة هم خواه بهيفينا كن بل اول مينت لاي حكومت هرما كردستان نابت اف خلاتي تاتين كرنه دايما جارك دي دوباره ببن. حالاتی دینه دیار کردن که سال 2018 نخوشیان به بهر نبویه لیجه واستر و باشتر بی جه سال 2017 لو ما پیوینه سال 2019 ببتا سال که خوشیه و دایی به قیران و کشن سیاسین حرم و عراق بینتنو حالاتی جانه که خوشتر و تناتر ببنه سر رعد عمر کرسات نیوز زاخو